Soyabona nje ukuthi kusivikela etintweni letiningi lokwati sifundziswa ukuthi uma vele le mfishi uyikhokha lapha emantini yafa, uNkulunkulu nakayidala wakhuluma nemanti. Singule mfishi emanti ngilelive laNkulunkulu. Lokho sesikufundzisile nami ngiphila ngako nalabanengi. Sekuthi-ke vele John 3 uyasisiza nakathi kukhanya ukuthi sekufikile abantu babaleka. Uyabona nje umuntu obalekela kuphila. Moses nje kuthiwa nami sengu-analyze-ile kaningi. Wathi uNkulunkulu nakamkhombisa ukuthi kunebunyoka la kuwe wabaleka lithi iBhayibheli Moses wayibalekela le nyoka. Wathi-ke uNkulunkulu pick it up by its tail. Le interpretation ithi pick it up by its ending. Ngiyasithanda lesambulo leso. Bangaki abantu labathi balekelako ngikhumbula nasicala ukufundisa nje ukuthi kunemajala amathathu eBhayibhelini. Lesifunza kuwo ukuthi uNkulunkulu nje before akusebenzise ukuthi aqala ukukhombisa ukuthi ungubani. Akakusebenzisi uNkulunkulu. Angakakhona ukuthi athi ngesingisi to show you who you are to yourself. Peter nasathola imfishi, uyabona nje that silent moment. Abuka ngoba lisibeke ehlele kwesaba nalabebanayo ukuthi kwendekeni. Wathi kuJesu, go away from me Lord, I'm a sinful man. Buka ke Jesu uthini, uziyabona ke Peter, ngoba sothi bonile mina ngisebenza kanjalo. Uma bangatibona suka sesicala iprocess. Wena nje inkinga ukuthi isolo uyadibalekela. Wesibili ngi-Isaiah ngokufa kwenkosi uZiya ngambona uNkulunkulu umsila welithempeli akugcwelise ingubo yethempeli, umsila wengubo yakhe igcwalise lithempeli. Wabonakala emakherubhi ehla inyuka. Naye kanjalo wathi hawu mina ngonile, wathi uNkulunkulu hey asenimthinze kanalidlawo. Kwathi wabheka lokho sokuhlandile, wathi uNkulunkulu ndawuthuma abantu sothi ke thuma mina. Ucale wathi bona cala. Bese kuba nguMoses naye kanjalo. Lile sikhuluma ngaye ukuthi wathi balekela. Wathi uNkulunkulu pick it up by its ending. Uyabona nje lento le. Nabantu sebakutshelile hey le character yakho. uNkulunkulu is about to use you. Wanela nje uMoses ukuyiphakamisa ngemsila. Kusukela lapho iyaqala yaba induku kaSomandla. Le nto angayothi mangalise kunento la kuwe. So uNkulunkulu ufuna ukuthi asuse bunyonga. One way or the other sibe nato letinto leti vela kulive laNkulunkulu lesibuku. Cabanga ke lama chapters langaka lesito wasukumisa. Ukuthi nasukuhlanganisa ukuthi uNkulunkulu nakadala ihlahla wakhuluma nemhlabathi ungasusa sihlahla emhlabathini siyafa. uNkulunkulu madala mina nawe wathi khuluma. Uma ususa umuntu evini la uNkulunkulu uyafa. Lokufa kunakutholakala ku John 6 uma umfa angayidla inyama yamanganathi inkathi yami ude kuphila lokuphila ukuthi kusetimalini kusemgwacweni kuphila emtimbeni nako konke emshadweni. Bese ke sokuba nakuphila lo mfuna kaNG-MC lo. Nasimcela nje sasithandazele maye uyaphila lo muntu noma ucoca naye enhlana edolobheni noma uyambona nje ushade sekuphila abazalwane. And isathane ifake anyway sethi suku togcina one world order inzabe ekucansuka yokudzebesela. Kodwa sitowakhala umkhumbi no wena mkhulu ukhuka kabi ngiso lesikhathi lesi. Sibonga Jesu washo wathi kuyoba njengezinsuku uNoah. Why? It is because vele sengiso lesikhathi sekuthi sathane nje athi ndawubeni nakhe. Futhi nemfundiso okukhuluma kaningi but ke lokho kusenta ukuthi ngoba iBhayibheli silona endlebe akeve. Ngithi nje ngikhumbutile lokho ukuthi Jesu nakathi invosi nanithandaza nithi usiphe namhla sinkwa sethu semihla ngemihla. Bese incwadi yamaHebheru ke ithi lo namuhla ngumuntu. Yona ufundisa nje iyachaza ukuthi lo namuhla umuntu kunemuntu igama lakhe kuthiwa ngu-the day. Timnanzi leti inzaba leti. Ngiyoko ke nasithandaza nasithi babe wethu wasezulwini siyalingcwelisa ligama lakho umbuso wakho sowufikile phakathi kwethu. Kungako insando yakho siyayinda la emhlabeni njengoba yendiwa ezulwini. Uyasipha namuhla lo sinkwa sethu. Lo namuhla ngumuntu lokuthiwa it's a rhema word. Namhlanje ngilesihlanu. Namhla wethu. Umfundisi ubeyabhala na usubuka ipage lami ka-YouTube. Ubuka ka-Facebook uyakhanza lokuthi kukangaki sisho hey Maswati sicela lonke liswati siyabonga nani emaveni.
futhi-ke kuthiwa le ndaba isahamba njalo. Uma utshela lo munye eBhayibhelini nje bo-James bayasho nabo First John kuthi bazalwane niyadini futhi nabe umuntu ubuyisa lo munye ebubini isoni usibekele itono letiningi. Ngiyakuthanza lokho ukuthi nemvuzo wakho uba mkhulu ukuthi nje khona ukuthi wena bona ukhwesha wacishe walimala nasipikile isicile siyakuhlamba. Kunjalo na spiritual umva uthi hey uvile ethi kudliwaphi lamalanga. uNkulunkulu nje lesambulo langiniketa sona sekuthi umuntu ambuleleke lokho ukuthi awuyathi bazane kude lo hayi ngoba kungenzeki mhlambe ukuthi cwacwa ngemafu lothi mfundisi ngiyacela ukuthi ngibude la efrijini kunelihlobo lonke lenyama ngiphekeni ncebe yenkosi siyadla nje sonke ukuthi namhla tinemabhontshisi namhla tidla ligusha namhla inyama namhla tidle masi cabanga lakhana ngadliwe masi onke lamalanga kudliwe isikotela semfishi onke lamalanga kudliwe amabhontshisi ukuthi kungaba njani. So bese uyatibuta-ke ukuthi ngabe namhla kusasa ngimgcibela utabudlane. So ngiko-ke vele sik-associate ukuthi John 3 kukhanya ukuthi sekufikile abantu babaleka ngoba bayakuzonda kukhanya ngoba imisebenzi yabo itawudaluleka. iBhayibheli lithi singcono siphetho sento kunesicalo. Ngabe nje kutawuphetha kuphi? Because sikliye lokuthi sengito letikhathi leti lokutawulamula kutaba ngilokuthi nje bathathu labathatha athi umfundisi besolo smooth because vele netinceku nabo bishop bathi labanye futhi kube khona athi mfundisi thina nje sakuva na usho ukuthi social media yethu it's all about sharing manje hawu thina senda kwethu hawu siyathi posta nje ini le mvelo yendako ina value yini on the spirituality. Labanye uzokhuluma singejudgment akubuta ngulo nangilo locena kwakhe ekhumbini yabona nje abantu abashumayela emabhasini loba khona ukuthi hey mina ngeke ngize ngikhona kuyafanana nalapha ukuthi mhlambe vele lokhu kungaba ukuthi hey ukushumayela emabhasini ngabe ngingene ngishumayele but nayi social media it's public ikhona yini ivelu loyifaka kokithi so uyabona ukuthi mina ngisitwa ngiko lokuthi oyathi vele kani bantu kuyafanana nasensuku ogcina ukuthi nje babo stop isiboni une platform lekahle. So siyabonga kakhulu ingakho nje siba nako lokuthi bani naka khonena ukuthi utholela abangaka njengebhizinisi nje uthi nawo nali card niketa lomunye but ukuthi abantu ibhizinisini yami kwanze ba customer labanye ke la business nakusiyo le mali ukuthi nakathiwa i-product naye mayitamsita ekhaya ukuthi ngahlangana nasibani how much more ke what we are doing. Kwaba kuhle ke uNkulunkulu ukuthi mhla ka-23 the 7 days nje nasekuphela lenyanga lesikiyo bese sisukumisa incwadi yezenzo siyifunza 1 day ibuye ithathe bo 3 hours nabasiloke bo 4 noma singathi 5 hours siyaticelela ukuthi ithatha ulanga linye. Sendana kulesakusho ngoba konke bazwane kuhamba nesambulo ukuthi kunemehluko ngesingisi between somebody who's reading the word, number 2 studying, the number 3 eating. Zange Jesu athi study my word uthi study my flesh uthi eat my flesh. Akazange athi read my flesh. So sidla umculo. So nale ncwadi sicale sifunze 1 day Zenzo chapter number 1 yofika ku chapter number 28. Siyithatha ke 30 days. Isho ukuthi kuze kuyoshaya mhla ka-23 July noma ke nawu late so ngayozamazama kushaya bo-25 but nje sekulate kakhulu so 30 days. Then lokwesibili ke bese kuba khona ukuthi you are now studying it. Wathi yina lokuthi awungaphindze futhi ngilocrema live la uNkulunkulu lisha njalo. Kube khona lokho ukuthi lapho sesithatha ke bo 7 days. So uya-analyze ke chapter number 1, chapter number 2, uyayifunza nayo kanje ubhala ama-notes. Bese ke labo 14 days so uyayithatha so uyayidla uphinde uyicalela phasi. Ngesencele ngicinisile bazwane letiningi ngoba vele le ndvo semabandleni ukujayiva ithomoyi. Wona sekushunyana live bani bayetela. Ngisathana nje. Nomuntu singambole ingavuleka lengqondo. Kodwa yabona hayi le live silendane ebele live nje lingumuntu bavele umuntu. Silendane le live. And nabo mfundisi noma bakhona siyathi njengoba sengishito ukuthi lisitele iBhayibheli ngetinsuku togcina sibantu bataba nebulwane noma ukuchaza bakhona nje lokhenzakala hayi mina mfundisi
Angikhonanga lo wantiko ukumgcoka lokuthi ngikho nje ukala isikhathi sakho uthi ekuseni ngawukhona yini ukuthi ngiyishaye ngiyicethe incwadi hamba ngakhona usuyayicedzela ngelanje namba kwakhona-ke Nkosi yami nakubuya emsebenzini but uyingoti. Kukahle nje ukuthi umane uvuka ekuseni noba ucale utarget lo 3 hours. Noma-ke wathi namuhla wena ngibuya emsebenzini ngidawuthi kuba mnanzi ngathi ungayi nokuthi uyopheka ubuke nje isikhathi esihlaba kahle nje yabona kunendvu lethi gqula kuze ubunini incwadi yinze phela incwadi le nawucabanga nje ukuthi ishaya inyanga yonke but kuyendeka uyithathe bo 3 to 4 hours uhlale nje sowashile wena imisebenzi yasekhaya noma usebenza enkampani noma kahulumende. Ngiyafakaza vele ukuthi ubuyele emsebenzini sowuphekile nathi khasinathi dabo 8 mhlambe 8 uze uyolala bo 1 wathi utawubuva lobunanzi. So ngiyacela ukuthi bekusolo kuphunywa ngeke bese sibona into ethi nje ngoba bazani lonto yonke icala ethi livile isigezo. So lo nyaka-ke kube kuhle kuNkulunkulu ukuthi wathi uNkulunkulu awu asichamuke ukuthi ngoba vele incwadi yezenzo uyisuke seyijomelela ukuthi nayo incwadi yama-gospel lana 89 chapters. Nawo-ke lo nyaka yambona 2025 bazalwane labaningi-ke labahamba nathi bayadi kukhona nje imingcwabo esesakuwo nami sebangicela hawu ngathi awunyika into zamakhelo mtshela ukuthi siyaphila kulo mnyaka siyaphila lo mnyaka. Kunalabanye amabhishophu lapha kaNgwane uma kwenteka le bomhla ka-31 30 sibuka abantu labashonile last year sesikhuluma labanye sithi hey asisithandazelane ngilobitele igama ukuthi bani uyamcitha 2025 diningi leti gigaba but-ke bazalwane nawe ningiva kwami kunye iBhayibheli lishito sitabona noma ukhuluma indvo lekuphila lo muntu awucansuka vele until you fight that spirit. So ube khona ukuthi hey kangakho nje ngisho ukuthi bonke abantu lababona abantu hey abantu Nkosi yami baphelela lapha ekhumbini kufa abantu abangaka bengoti ukanzazi after some few years sekuba nguwe washo lo mnyekosi nawe uyamngcwabeni kufunza i-obituary yabani one day kutaba ngeyakho vele impilo njalo isondo liyagicika. So we don't know about tomorrow. Naku-ke indlu lesigezo sigeza tingoti liveni kumoya kuna nakulesa kusukumisa nje ukutawuta emabandla ngemabandla siyabonga abazwane senilungisile nahulumende sabeza ukuthi amaphoyisa amasotsha abase-correctional ukuthi labasebenza ebhanki ukuthi abothishela ukuthi abonesi ukuthi aba-agriculture ukuthi aba-education ukuthi aba-health lamatiko lawa private sector nemabandla-ke council ukuthi emabandla kubola ka-council league libandla ngalinye ngibekeze nje eZayoni Methodist eNazarene emabandla sitokhuluma ukuthi kutaba nesikhathi acela 3 hours kuyayitula ukuthi uma sebakhona abazalwane naba base-Methodist namhla kude base-AC namhla kude base-Zayoni namhla kude base-Alliance noma bangi-3 bangi-4 leti nkinga leti khona lapha sitoguqa phasi kudliwe lesigezo wasibekisela uNkulunkulu kuwasha libonza usebenzisa na-i-vim hand end or any other chemical. Asakhona namavidiyo kuma-TV ethu ukuthi tazi lamabandla nje basenzo namhla kude amaphoyisa yini inkingeni elikhona emaphoyiseni sesenilive babe live lakho lithinta la singathinzi khona. So it's a big project nema-honored prayers ethu njenganamuhla kuba ngibona lokho ukuthi siyakwazi thina ekucitha bona nje boJohn babathi kangaka the gospel siyabathi kubathatha ukhanza umuntu lapha nabani kuningi lokwenteka lo emakhaya so kokuphila lokho asisabi futhi sathochubeka kube more rejected bomfunza kahle Luka 2 naka Simeon agona Jesus lo mfana lo tawukhubekisa labaningi phinza avuse labaningi phinzwe nencwadi yezenzo lezisho the last chapter nabavakashela Paul bathi siyathi lehlelo lelo liyaphikisa manje liyaphikiswa. So nawuphethe lona kufuna kube khona lokuthi kwathi maswati endani avusela umuntu why phinza usuyabuka emasontweni why nijayive kakhulu bese isikhathi sibasincane selive noma ukhuluma ufuna understand ukuthi ngisiphi isikhathi but-ke kuleti imbewu leti ngi-4 la ngisita umkhulumnisi sami yes ngoba vele kaningi ngiba nale concern kuthi wena kanjani nje nawe ubantu ukhuluma into ekuphila wazi uzasesambe sibaleke ndodzana umlimi wahlanyela imbewu yabona tinzathu lenye endleleni lenye ematsheni lenye emanyeveni tongatitheli kunayinye saze siyabala umshumela abantu bangi-40 10 batakufa hawu lo 30 yabona ubuhlungu uma abantu bangi-400 100 batakufa but lo 300 umshumela abantu bangi-4000 1000 takufa hey kwathi ngike usungabayekela labantu abangu-1000 uthi laba bangu-3000 bajikile umshumela abantu bangi-4 million 1 million ungena nabo ezulwini 3 million bakuvisa buhlungu
I want to tell you from there to 2005, it's more than 20 years now. Kwaba ngathi ngiyacala kwi-understand le parable ukuthi kwaluncane thatha kona. Nalapho lokufada nje bu-Facebook khona labasitekala ngiko nasesikhuluma bese phindze futhi ngoba kuphindze futhi bena labantu ngakhuluma into lenhle umbuso kuyamlimata sonemona lokuthi nahlala phasi sibala Facebook ubuke abantu basiyathi nokuthi nami nje kuningi lokubona kungakhomenti kwakho siyinkinga sekusike kuba inkinga ngekhathi sona le attitude thina kuba khona nje usiyi like lapha si comment noma ke labanye whatever njoba vele ngachaza ukuthi umuntu wendani la ku social media so na ubuka ukuthi li page lelibukwako usilomlethu ufikile usho njalo Paul ku Philippians 1 usikunani Paul Kristu uyashunyelwa ngakho mina ngiyathokoza asendeni lokho bazana ufumbe nje leti mbewu leti 40 lo 10 titakubuyela netithelo okay ubhlungu yena lo 30 but afocus lo 30 only focus nje uthandazele lo 30 wetimbewu sebenza kanjalo ke so sibe nabo ukuthi bani mfundisi ngiko nje ngithi ubazalwane sesiyobona ngetikhathi ngoba i-respond nasingayisho ukuthi yini mfundisi lele kwenda ngoba usukunaka wena uthi mina ngikweni leti into leti sibuka naba ngibekise nje labasemaveni ngoba sinebantwana labanengi kuba mnandi lokuthi kule video lena nje ngeke sibe nebantu labasemaveni overseas laba less than bo 300 nakhona nje ngendlela i-showcase ngoba nasesibala abane mfundisi esitayilesi report ngiyakhona labanye ba-interpret labanye basesikolweni bakhona nje labanye lesitakhona kubazuma ukuthi lama hostel bantwana labale emaveni uyakhanya ukuthi lo mhlalo umuntu umbekise nje uchamuka la Swatini lona uchamuka e-Ukraine nasemsho kanjalo because bakhona lona mfundisi uchamuka ka-Israel sibe siwabukeke lamaJuda lona mfundisi uchamuka eRussia lona mfundisi uchamuka eFrance lona mfundisi uchamuka eCanada yabo ukhanya labantwana abala kubo 7 emva kwaloko batecephishe kanjalo asesinivusele ecingweni sikhulume ke singisi yabo nase sikureporta lokho sesikuletha kubantu uyebonile umfundisi bokhuluma ngama TV kuyasetshenzwa manje kona lokho kona ucabanga ukuthi lo muntu kube khona ukuthi bantwana bayasebenza ba-interpreter ngoba lokuthi asesemaningi lamaswati la but lesishaya singisi sesinithemba nje abantu bayawenda umsebenzi wabo ngoba sabathuma njoba nanyalo kutaba kanjalo so uyabona lento leyo ukuthi na utawuthi ke nasumbala le sekukhona ke labanye ngila Zambia mfundisi ngilapha eUganda bayafunza abantwana nami khwale kumtholile umfundisi sidla naye gospel sekusuke sebayadi ngalesikhathi bigger things start by little lento leyikhula kancane ilofu yakho imvuthu manje ke na ubona lesiphetho ukuthi na utagcina sokubona hawu sekuthi ngethine futhi sasinasebenza hey wamemetela niyalathi igama lethu besingathi siyaliyeka leligama lethu naba labangasi nje bona beva buhlungu banasemabandleni but esibani inkulu yemsebenzisa sisizibani solimela lokho ngumoya walesikhathi uthi solenyatwa uthi bude ulimalelana ngabe umnakeni lakhaya uyasitha but why nje bese uyamloya it's the spirit so nathi ke sendiwa ngiloko ukuthi siyathi la kuyakhona futhi siyathi nala sekukhona khona ukuthi bonina singalambisi bani ngalamafishane ke coming back isikhathi sami sesishayile siyabonga kakhulu bazalwane so kube kuhle ke ukuthi namuhla thina sicala itolo bezihamba nje saphinze ngoba siyathi sendani lamalanga lokuhlamahlama nje lenzawo yalendasi sihambe kubo bomhlosheni singene sithi bonkungweni sithi bohluthi sithi bohosiya sithi bese sithi bongudzeni bosigwe sithi ke bonsoko namhla ke itolo sibe sesichamukile ngala sabona from lapha kubomaloma sachamukela kubonkandweni umathatha nawo lo mgwaqo sesicedzile sizabe sibuka lenye imigwaqo nje yalena etulu le njoba sesihambile le region na last week umfundisi wahamba wathi besihamba ke nemfundisi kade nakhona kuyathandaza leti ndzawo besithi bala nje nawacala from lo mhlosheni uthi bala bombulungwane kuba nema stopping point lapha mkhulu lo msebenzi bazalwane kufuna live futhi nakhona nasihamba yibo ke netishumba tikhona kodwa kakhulu nje nasima labanye kube khona senivile seva katheni ukuthi kusetela amaredo bantu bahamba bamemethele emphakathi ahamba lala lo muntu ithi ingwenyama so nathi kanjalo nasihamba tonke leti ndzawo
sesimemedele nje nawe nawukhona songathi labantu bendlule la, yebo. Bese bakhona noma sibakhanza bang-5 nivile insima gospel calani namuhla. Hey bazana bathi inzaba incane ayitekwako, sibonga uNkulunkulu lo sustain-ako asethwale. And siya-understand bazala lo munye noma savinya nje uDivya Denyanya ukuthi yabonini yathi kumfundisi washo akasiyena umfundisi wetimali ukuthi ngaba khona hey fakani imali but na-info yakho nje asingithanda nangeva umfundisi imoto iphantshile noma awungiyibonile imoto lapha nkosami sebafasalithayi ngoba hey le komgwaqo imoto ibuya yesabeka la zwela imfula lamanye amabloho anjani njani niyathi indzaweni tenu so vele le mali asihambise embili ukuthi hey but naku nje lokubili ukuthi hey ngosiyathi ukukhuluma live nyalo nje nawubuka ukuthi iminingi imigwaqo nawo lo ngayadi ukuthi ebonini kanti ngangwane kunje le maholo kodlweni sathenga le moto le 4x4 for that ukukhuluma nje bese ke number 2 sokuba khona simfundisi ngibekise nje la bo steki bo tikhubo bomambane sasahamba ke sajike emambane lese sibone ibhoda saphinde sathi le boshewula mfundisi saphuma ngalapha kubo speak bonzingeni bodlawini bomangane sathi yabona ngaba boma nguphi lapha emakhungutsha saqhamukela kubo elapha enkonyeni esidokodo unalo mgwaqo sabuka kunabantu abahlala la so ngiyabekisa ke hawu mfundisi nishayela inhlangano ngiyabona lapho nathi kungcoseni nemambala nendlula lapha so yakhona ke usinawe na uhamba mhlambe endabeni hamba kumbe nihamba ngesihle umshado noma ngomngcwabo hawu mfundisi vele sidabe siyele kubomambala na uhamba la ebhasini bajele labantu sathe ngathi ukuthi iradio siyamemedela ukuthi tshela lomunye le ndaba isahamba njalo so siyambonga uNkulunkulu siqale ke itolo sashaya gospel sathatha lo 8 chapters namhla ke honor prayer sesitawuvele sithi busu honor prayer ke sibe sithathe nje kanti not less than 30 wema gospel yalama chapters yabona abazalwa nje bahlale sisho noma ngabe akusiko lokho la last week nje siba nema chapters vele la kudliwa live usibona sinje kunemfihlo la evini honor prayer yethu cela abazana basibambe lesikhathi lo 6 nje lo before 6 awukhanjwe music ubone ama TV lapha display lokuhle bese kuyangena so phinde futhi kuvuka kona lokho noma kungaba kuhle kanjani uma vele ubanjiwe ugogiwe lapho ukhala ngengwele until nowavala umkhumbi it's coming bazalwane because senuzwa ukuthi buda yadinhle le into nayo manje nasibantu bacabene umuvuye sindwa sanibalekelana hathi angathi kaloku sakuyaphila yinhle lenza unobungena nje uthi uyabuka but nje ngathi mfundisi angathi bese uyacabanga asobuka sunjani lekhaya kini unjani nasebandleni so maswathi kuveni Nkosi yami lesikuphethe kuhle kukhanya sekufikile singakubalekeli sota wenda kanjalo ke la ukhona angigcine ngokuthi ke uNkulunkulu ke ubeke ukuthi sesitawuphakula nalo ke leligama sesitawuphakula kunye lencwadi yezenzo sesitayenda lokuyifunza ilanga linye bese ke lokuyidadisha nekuyidla sesiyakuhlanganisa ukuthi ngeke siyiphindise kathathu sitofakana ngema gospel lama gospel ke zimanga ukuthi wona amadze angu89 chapters incwadi yezenzo ina 28 chapters but niyasathi isingisi noma ke percentage ukuthi ku100% sicela nje tishumi 10% lesikhathi 10% kutabang laba gospel bese lo 90% vele lesingayi ngile ncwadi yesenzo kungako ke sicala namuhla by next week bolesine bolesithathu sicetsile nawubuka nje ukuthi itolo sishaya 8 chapters sashaya uma4 lama gospel sashaya 2 sabe sikukulula lokushaya lama gospel namuhla ke ngeke sishayela mina sesitawumela abazalwane sitawucala nabo utawukhanza lapho angu89 lama chapters tawumshaya namhla 30 wema chapters busuku bonke ngoba siba nabo lapho 5 hours futhi ke nangabe nawe uyesaba ungesabi noma abe nemgcwabeni siyanivumela abazalwane kodwa nje wendlule noma ngaba no 2 hours ude nje noma umalanga ephandle ume nje ulalele nabe amafastelo okusema curtains wavulile uhlola uve nje bese uyadindlulela la uyakhona noma uya kuphi emshadweni noma emgcwabeni lele sikushoko nje ukuthi yathi nibomfundisi yinhle naye so na ubuka ukuthi lesikhathi esiba mnanzi siyavuma most of our times njengoba ngikumfundisi bese uyakhiya eminyango noma ke laba bantu banjani umfundisi vele isimo ngidawufika nasikhathi nathi siyamvulela but nje labaningi basibamba isikhathi uma tiqalile ngalo 6 nakulate
thina le-Sla Mission siyacala manje-ke sidentela kwethu nje from labo 5:30 nasilate. Bazwane bakhona banisheshe niphume ngaleSihlanu. So nawe ubuka lesikhathi leso kuyenteka kushaye bo-1 ngesisukele nje incwadi ukuthi sesisukele la ku-Isaiah sesimbone nje ukuthi ambeka kuphi. Ngiyathi thanza leto kanzi ukuthi uyafunza uthi awuva kunemagama bathi Niniva caphelani uve nomuntu akafunza nomunye ngathi uyangingithi asichubekeni kukhona lokwentekako in your spirit nala vini kume khona sikugezako kulamalanga besibona nje kwenteka neveni umuntu uhamba kangaka nje sekuthi ke bese kuba personal ukuthi inkosi yami kahleni asikumemeteli lokwethu manje sengikumemetele nje ukuthi nayi lento le secret akukathe tipam akusiko batali futhi noma ngaba khona athi bantwana bahlangabetha kuhle lokho but kunayinto lelive umfethukwe nje athi ubona umntwana abone intingilozi ubona umfana uyedwa lapha athi umbona kuphuma abantu abang10 abaleke ndakubona lokho ukuthi kwendekeni ngalokuthi nazi hamba siholola Mordekhai wahamba hololo uyabona nje ukuthi ungathi usinjwa ngepetrol uthi mfundisi ungapho kuhamba tinzawo leti gravel siyathi sisendana bese ke sesiyacela kiba ngoba abantwana bahlangabetheni but sesiwendile umsebenzi ukuthi logadza live angekho uNkulunkulu so selingekho lelivi noma ningaphuma nomaphoyisa emango abantwana bangabe la tandleni tena nani futhi kungaganga nini ningamaphoyisa ningamasotsha ningamaphoyisa emango unless ukukhohliwe ukuthi nalabo bakanza bagathela igodlweni baphethe tipam no imangasathandazwa nangayikelwa le mithi nje ngabe sekuba ngiloko phela sifuna silikhuluma eliqiniso bo president labanye wakhanya bahamba ba-okhendla nabo uyathi lokuthi kunalesibhamu plus the supernatural so nalapha ke nangase kucinga umthandazo nathi ke senda lokho noma sengukophisile nje mfundisi naye lenza kungako nje angisho ukuthi na ubuka ngakhathi sithi sihamba tinzawo 12 sathi bapha semankane basimankane for Jesus buka le tinzawo letho bese uyanaka bhodi ngesekudla ukuthi imvuselo lingakanani ngesencele abantu balima imisebenzi kukhona nilosonziwe ini kuyasibhadala lokuthi asikahambe lite noma kwabita khona lapha khona sambe ngabo 2 emini sabuya ekseni ngabo 7 busuku bonke nasihamba lo 3 days uyakubona ke ukuthi osendani sokubonile ukuthi umfundisi kunenkokhelo lenhle futhi ke sitochubeka kube bandi nini sesahla South Africa sama lapha eborder ekuMathamba okwaba kuhle sagcine sesingena ngabo 11 kwathandaza kani sitawubona ukuthi utawugcine lapha edamini sekunjani umsebenzweni lokuthi nje asithanzi lokuthi kubeke ngembaba but nje uyabona ukuthi yakumbathisa ubonile mfundisi kube nje nikhuluma straight ngabe nithi so sasingahlulwa yini nathi kumbe sibase free sibase alliance sibase assembly siba kuphi nathi sesibe nje nemkhankaso simadekoni sesithatha imoto awumfundisi mhlambe sibala kamanzini asesisuke nje sihambe ngemoto sishayele bomhlume sithi sipike la ngimbabane siholole ukuthi la ngoba lokumnanzi kuba ukuthi ngesekudla mhlambe abantu abento ahamba niyolobola lapho ndabe niye emshadweni bese ngesencele kumbe niyohamba niyongcwaba so na usukile nje wahamba umfundisi athi ngihambe ngajika bomhlume ngiyabekisa ngathi bolo mahasha saphuma sathi kalavumisa sabuya ngasemankayani sihambe cishe ilanga lonke but umfundisi besimemethela athi mhlambe nangabe siyobheka le posteki siyobheka le bolavumisa mhlambe 2 years noma 5 years siyobe siya lapho emankayani kunemshado yabo asingahlali bazalwane indzawo zidla ngokuyihamba sivimbe nanaba laba sibathatha itoloto ebazalwane sakhuluma manje lokuthi lokhu sesiva sinalo umunye lebesinayo esikolweni sonto siyabonga sonto ehlophe uyasebenza nakuthi wasebayekele abantu license banikete lapho kuhamba bese hamba seholola la kona lo nasibona sitolo siyathenga noma singwa lo musimtshele msayi license kuyiniketa labanye ayibahambe liswati ungayeka le mali yabona ngilagcina ngithi khokhatonga so kuhle lokuhamba kube khona ukuthi noma kubida but nje we know usithandaza ukuthi let's go to the people bese ke sesiyahambisa lo mlayetho so ngiyacela ke ukuthi lama gospel sengishido ke 10% ukuthi by next week sesicedzile sho sinje sibuke ukuthi naku late njoba next week nje betting 20 nangabe umuntu kuslow noma singakuthanzi bazalwane amnazi lama gospel nowashayela to done lo 8-9 chapters nangabe kumbe u late ngiyamhla ka 27 njoba namhla 13 interesting 27 asibe sesicalile incwadi yezenzo lesitamsha one day kanjalo so please bazalwane umlayedo nawe tshela lo mina siyanithanza kakhulu Maswati South Africa
Afrika, umhlaba wonke, nikithi kakhulu. God bless you, kithi.